Da od poljoprivrede može da se živi uz dosta rada i muke, potvrđuju i jedni od najuspešnijih poljoprivrednih proizvođača u Moravskom kraju, članovi porodice Miletić iz aleksinačkog sela Katun. Ovu porodicu, koja obrađuje 45 hektara zemlje i broji 6 članova, nedavno je posetila naša ekipa. Njihova kuća u selu Katun bila je prazna, jer su svi ukućani bili na svojim poslovima. Porodica Miletić se opredelila za rad, i to onaj pošten rad od kojeg se dobija hleb sa 7 kora. Trenutno obrađuje 45 hektara najplodnije zemlje kraj Južne Morave. Od toga je 17 hektara njihove zemlje, a ostalo su uzeli u zakup. Cela porodica je u pogonu. Gazda Goran sa suprugom bio je na Niškoj pijaci i nije imao vremena za medije, dok su baba i deda prodavali povrće na Beogradskoj pijaci, te su predstavnici za štampu bili sinovi, 21-godišnji Danijel i 20-godišnji Đorđe, koje smo zatekli u bašti dok su zalivali paradajz i papriku. Iako su bili vrlo ljubazni, shvatili smo da im je razgovor sa TV ekipom bio danguba, jer 3 motora za navodnjavanje stalno rade i treba ih kontrolisati. Uglavnom navodnjavamo i to radimo tokom celog leta, pogotovo ove godine jer je suša nanela velike štete nama poljoprivrednicima. Ove godine smo navodnjavali povrće celokupno, kukuruz smo navadili oko 3 hektara, to je to uglavnom. Ova složna porodica zasadila je papriku na 1,3 hektara, i to ajvarku i belu dugu, i očekuje prinos od 40 do 60 tona. Šta vi i koliko radite ovog leta? Mi ovog leta radimo sve, kukuruz, žito, najviše povrće. Povrće gajimo na 7 hektara, 3 hektara crnog luka, hektar i 20 krompira, zatim gajimo pasulj na hektar, papriku i paradajz na hektar i 60. Imamo pečenke oko 60 stari i to je uglavnom to od povrća. Miletići sade i žitarice, krompir, luk i druge poljoprivredne proizvode. Žitarice gajimo na 34 hektara, 17 hektara kukuruza i 7 hektara žita. Miletići kažu da proizvedu oko 20 tona paradajsa godišnje, 40 do 60 tona paprike, 50 tona krompira, 60 tona pečenki, 80 tona crnog luka, oko tonu pasulje i oko 200 tona žitarica. Ovakvim prinosima mogu da se pohvale zato što već godinama ulažu u sisteme za navodnjavanje i sve svoje kulture navodnjavaju sistemom kap po kap. Ulaganje u ovaj sistem nije jeftino, ali se na kraju isplati, jer bez navodnjavanja nema ozbiljne poljoprivredne proizvodnje, kažu Miletići. Od poljoprivrede kojom se bave Miletići može da se živi, ali je neophodan svakodnevni i veliki rad. Od poljoprivrede može da se živi i to dosta lepo može da se živi. Jeste da se dosta, mnogo se radi, ali i dosta se lepo živi od poljoprivrede. Miletići kažu i da bi podsticaji države trebalo da budu veći. Ranije su podsticajna sredstva bila 12.000 dinara po hektaru, a sada su samo 4.000 dinara, što mnogo otežava rad, kaže Danijel Miletić. Ipak, porodica Miletić veruje da će svojim radom uspeti da obezbedi sebi lepu budućnost. Danijel i Đorđe smatraju da je bolje raditi poljoprivredu, iako je naporno i ne zna se radno vreme, nego se zaposliti kod privatnika ili kod nekog stranca i raditi za 20.000 dinara. Upravo to je jedan od razloga što je Danijel upisao višu poljoprivrednu školu u Prokuplju. Iako nema nameru da radi u nekom preduzeću, znanje koje bude stekao tamo primenit će na svom posedu. Gazdinstvo Miletića ima i odličnu saradnju sa stručnom savetodavnom poljoprivrednom službom iz Niša, čiji stručnjaci im pružaju savet o tome kako se šta seje, koje je đubrivo najbolje za njihove useve, gde ga i koliko baciti, i redovno vrše i analizu zemljišta. Na kraju, na naše pitanje koliki im je godišnji prihod, stari brat Danijela odgovara tipično za poljoprivrednika ovog kraja. Ne znamo. Znamo samo da godišnje uložimo oko 20.000 evra, a pare i ne vidimo jer čim stignu odmah ih uložimo u nešto.